Милет телеканалында хаберлер студия Дельмас Аблакимова. Ассалам алейкум. Вешімдікі дақаға бөлі малюмат. Бір кімсені ұнытмадық. Bu bizim manevi temelimizdir. Cenkni generallar uydura, ama askerler yeneler. Qırımda belgisiz asker күні qayt etildi. Endi tanılған vatandaşlarımız Konkursta iştirak etmek için 40 ariza keldi ve 13 binge yakın ses berildi. Galipler Kırım Tatar halkının gururu. Herkesini hayırlayımız. Cemaat tarafından tanılған 5. Millet Milligi mükafatının gala konserti Ahmedjet'te geçti. Federal ve unikal Xansaray. Pek ağır iş. Hususan mına bu eskiden kalgan resimler. Kırım Tatar mimarlığı abidesinde restavratsiya işleri ne vaqt yakunlanacak? Dekabrның 3-інде Rusiyada belgisiz askerning kuni qayd etildi. Endi 7 yildan beri bu san xatira kunlar jadvalinde. Qrim Rusiya erkanına qaytarilgan so'ng aksiyaga qo'shildi. Cumhuriyeti saz xatira tedbirlar adetincha daimiy ateş yanında kecha Qrim yo'lboshchisi xatira ebedi deb qayd etdi. Bu bizim manevi temelimizdir. Cenkni generallar uydura, ama askerler yeneler. Buna herkes koşulmak gerek. Hatıramızı anmak gerekmiz. Hatıra günü bizim memleketimiz için mukaddes timsaldir. Tarih ve vatanperverlik hakkında ne kadar çok aytsak, yaşlarımız vatanperver ve vatanımızga sadık olganında o kadar çok emin olabilirmiz. Vatanı qorchalab elak olgan 253 Sovet askerinin kemiklerini bugün kerichte tantanalı sureti g'ayridan ko'mdilar. Qizil Ordu askerlerini itiram ko'stirildi. Tafsilotlar ile Davud Chakhalov. Uç kere silahdan atılgan salut Kızıl Ordu askerlerine urmek göstergenimizni ifade etti. Bu davuşlar mirasım yerinden uzaklarga yetip bara. Belgisiz asker konu kerişte faşistler atıp öldürgen kurbanlarının memorialına yakın yerde Sovet askerlerinin kemiklerini yanıdan komdular. Kardeşlik mezarlığında cenk devirinde 339. Atov diviziyasında hizmet etkenler defin etilgen edi. Degen tahminler var. Bu mezarlıkını Gasprinski sokağı tamir etilgen zaman tapkan ediler. Oleg Trifonov bu işten oğraşkan araştırıcı otrядının komandiri. Bu divizyon mezarlığı edi. Onu araştırıcılar, Şimali Kırımlı araştırıcı merkezinden cenadaşlarımız birinci olarak taptılar ve tasdikladılar. Sonra bu obyekt yerinde Gasprinski şose yolu kuruculuğu başlandı. Bizim Krimski Rubeş adlı araştırıcı teşkilatımız kemiklerini divizyon mezardan yanı yerge kömmek için eksgumasiya etmege havale etti. Kırım araştırıcılarına Kubay'dan zenaddaşlar ve kazaklar yardım ettiler. 5 askerinin şahsiyetini belgilep oldular. Kalganlarının tanılığı devam etti. Kömülgen askerler yanında şahsi şeyler tapıldı. Olarga göre elak olganların identifikasyasını geçirmege tırışalar. Bu tapılgan kaşık Kasimov Ganijon'nın. Başında bu kısım kapalı edi. Kasimov degen soyat yaxşı oxula. Ama mesele şunda ki, harbi mezarda 2 Kasimov var edi. Onlarının biri Azerbaycan, ikincisi Özbek. Ve aluştalı yaşlar onu ekspertlerge bergende, onlar G harfini okudular. Yani Ganijon. 339. Atov diviziya 41. sene avgust ayında Şimali Kafkas harbi bölgede şekillengen edi. Taman Yarımadası'nda Kubань azat etilivinde hem de Keriç eltigen desant operasyasında iştirak etti. Karamanşehir'de kardeşlik mezarlar ve Ulu Vatan cenki devrinde ait snaryadlar ala daha mevcut. Askerlerinin kemikleri pek çok. Men aytmağa istegenim, hatta biz turgan yerimizde bu rayonda tarihçilerinin malumatına göre 4000'ge yakın sakin atıp öldürülgen edi. Olar şimdi gece belli olmagan kalalar. İş pek çok. Elak olganlarının hatırasını anmak için kolumuzdan kelgen her şeyini yapmağa tırışacağımız. Keriç'te bu yılı yanı harbi mezarlık açıldı. Kardeşlik mezarlığını Ulu Vatan cenkinin deşetli vakayalarına bağışlangan memorial yanında yerleştirdiler. Umumen mında 253 asker kömülgen. Davud Chakhalov, Dmitriy Nizavoy, Millet için Keriç.
Жамаат тарафындан танылған 5-ші Мелетмелігі мүкафатынан гала концерті Ахмеджетте кечті. Он номинацияда ғалеп чықмақ оғырында чешатсаларда çalışқан ватандашларымыз қатнаштылар. Тантаналы тедбір Девлет академик музыкаль театрының санасында кечті. Байрам насыл кешкен ақында Ленуза Борсейтова тариф ете. Сейчас здесь, будет происходить нечто великолепное. Егер саба таңда уянмақ әдеттен тыш қабилет сайылса, бізім командамызда тек қараманлар çalışа. Саардекі татлы үйқының бір қач сатыны аппаратура түзілуіне деңіштірген соң миллет муим бір тедбірге азырлық көре. Ижади десант Девлет музыкаль театрында ерлешті. Бір қач саттан соң бұл ерде оз зенатында ве сасында ең яқшыларны мукафатлайжақлар. Энвер, как меня слышно? Ты готов? Энвер, как дела? Все отлично. Скоро все будет. Работаем? Эй! Да, Санага. Все, мы камеры уже почти разложили. Сейчас будет проверочка связи. 6. Тайынленген вақыт тайынленген ерде оркестр музыка чала шерефлі мұсафірлер ос ерлерін алмаға ашықалар. Олар Милет телеканалының командасы қысқа вақыт девамында не япқанны көрмек үшін келділер. Бұл іш чеші зенатларда весаларда çalışқанларны бірлештіріп болды. Менлігімізні ғұрурнен тақдим етеміз. Мисал оларақ бұл назик қыз ақиқи қараман. Аде яшайшта о бейаз халатны киіп операцион маса үстінде жанларны құртара. Оны елі кемі деп таныдылар. Елбаш байрамы арфесінде әркезге сағлық тілейміз. Ашы япыныз, қасталанманыз. Өзіңізге ве яқынларыңызға мұхайт олыңыз. Ожалар, екімлер, спортчылар, истидатлы балалар, студентлер ве илім ве медениетке исе қошқан ватандашларымыз. Милет 5-ші кере истидатлы қырымлыларны желп еткен ноқтаға чевірілді. Мукафатларнен нөвбеттен өз ішіне садық олған адамларны тағдырлейлер. Оларның дүнияға еткізечек малюматы чоқ. Böyle bir konkurslar hem Kırım'da bizim vatandaşlarımızın çok farklı sahalarda muvaffakiyetli işler alıp barganını korsete, hem de men bellesem bizim istidatlı halkımızga bir siltem ola. Yani daha ileride güzel işler yapmak için, halkımız için, Kırım'da yaşayan insanlar ve umumen Kırım Cumhuriyetimiz için elbette ki bir siltem ola. Ondan gayrı biz böyle bir merasimlerde de rahatlanamız, kuvanamız. Erceyetten güzel tedbir, ola güzel bir leyhadır, proyektör ve Millet telekanalına ve içki işler nazirliğine de bu sebepten teşekkürler bildirmeyi isteyim. Пандемия себебінден ковидке қаршы епсі чарелер риайет етіле. Залда тек шерефлі мұсафырлер, ғаліплер ве оларға қол тұтмаға келген туғанлары. Музыкаль театрның санасы бір қач сатқа Қырым-татар эстрадасы йылдызларының ве ойын коллективлерінің чықышлары үшін меркезге чевырылды. Бойле бір спортив рух ве достлық мұйыты яратыла. Әлбетте, эпосы мұсафірлеріні қайырламаға істейім. Қалған ватандашларымызға есе сағлық ве оғырлар тілейім. Ең яқшыларны танытмақ телеканалымызның яқшы бір анесідір. Амма ең esası ел кечірілген бір концертте яратылған уникаль мұйыт. Тешкілетчіларға тешекүрлер білдірмеге істейім. Бүгін біз ең яқшыларны алғышладық. Бір саада бұйық ғалибелерге ерішкенлерні. Оларның бірі үшін бұл да ұзын елінің башыдыр. Ел-елдан иштиракчыларның сайысы артта. Бұл сене 13.000 адам олды. Тедбірнің келечегі парлақ. Еминім, bizim cumhuriyetimizde istidatlı адамлар пек çok ve bu büyük gururdur. Қырым-татар медениеті елдан елға инкишаф ете ве яңы басамаққа көтеріле. Миллет менлігі проекті бұны таздықлай. Сіз ярым адамызның яшайышында олған башқа бір тарафыны көстересіз. Бойле мукафат берілуі, оны әлде еткенлерге силтем берер. Иштирак етмек үшін озыны ве өз ішіні көстермек үшін. Ве мен еминім, келечекте бір мукафатлану филе. Иштиракчыларыңыздың ве мухлислеріңіздің сайысы артар. Ве концертлер енді Қырымда олған залларымызға сығмаз. Бөлеха бізім бірлік олғанымызны, бір-бірімізге қол тұтмаға не қадар азыр олғанымызны көстере. Бұл елі конкурста іштирак етмек үшін 40 ариза келді ве 13.000-ге яқын сес берілді. Ғаліплер Қырым-татар халқының ғұрыры, әркезіні қайырлаймыз.
Бунен біз еконлемейміз. Бұ да ноқта дегіл. Ең мерақлысы телесержілерімізні декабрның 31-де беклей. Миллет менлігі мұкафатының қожаман концертіні біз ел баш кечесі көстережеміз. Ленуза Бурсиитова, Артур Чалы, Рамазан Аливапов. Миллет үшін. Бақча сарайының хан сарайында реставрацион ішлер девам ете, бұтын дүнияда аналоглары олмаған объект Жұмхуриет Медениет назерлігінің айрыжа жедвелінде олғаны сыр дегіл. Дабырысы Сүрен мемориалы, тамыр халық ең чоқ бекленілген тарих абидесідір. Шымды федераль мақсадлы программа амелге кечірілігі черчевесінде япылған ишақында бізім левхамызна сейретініз. Бақчысарай үстінден ұшып еткен қошылар хан сарайны бойле көрелер. Бұ аутентик қырым-татар сарай мемарчылығының екәне нүмінесідір. Жами янғындан соң құрылған еді. Соңра Екатеринаны қаршыламаға азырланған князь Григорий Потемкин тамират кечірмеге қарар алды. Бұндан соң жаминың корнышы 12 кереден ұштырылды. Сары гүзел адламан бинасыны қырмызы сызық яраштыра. Ондан юксек олғаныны адамлар ведевір веран ете. Ашағыдаки оригинал құрыжылық, шымдыки тыш қызметші еңлеріні тиреп чалыша. Оның контракты келечек сененің апрель айына жашымды ершей 70% ғазыр. Проект бойынша бұ ерде әвеллері олған исытюф системаны қысмен ғайрыдан тіклемек ниетіміз бар еді. Бина 20-ші сенелері веранеге чевірілген сон, гипокауст деп адландырылған система топрақ түбінде қалды. Төпеден есе табан төшілді. Умумен ханлар сарайы шымды бұ реставрация етілген 16 чешет объекттір. Китапхане ве атлар ақыры екінленуге яқын. Оларны мында сабырсызлықнен беклейлер. Экспонатлар әнді фондларға сығмай. Ишчілер, ресамлар ве археологлар ішіні бежерелер. Әршей 500 ел әвелсі олғаны ки болмалы. Қопқан элементлерінен берабер 16-шы асырға айт ескі элементлеріні таптық. Ве бұларны эпосы реставрация еттік. Пек ағыр иш. Хусусан мына бұ ескіден қалған ресімлер. Бұ бинада бір қач бойле шейіміз бар. Күнешлі авада алтын алем сарайының бұтын азбарына нұр сача десек олар. О реставрациялы барылған еллар девамында япылған иш ақында қатырлата. Хан сарай бұтын Русия миқиязына лайық тарих ве мемарлық абидесідір. Бұл қырымның ең чоқ зиярет етілген туристик объектлерден бір. Бұл сырада да Воронцов ве Ливадия сарайлары тұра. Бір ел девамында қырым-татар аутентиклігінің темсалі ярым миллионға же туристіні қабул ете. Яс айларында бұл сайы бір күнде 2-3 бинні тешкіл ете. Экскурсиялар мұнда реставрациялы барылған вақытта біле тоқтатылмай. Бұ ерге келіп, чоқтан чоқ дұйғылар әлде етелер. Айретті қалып қайталар. Атташымды мұна бөле вазиеттеміз. Реставрациядан сон сарай қырымның дазеде бұйық ғұрыры олачақ. Бұ ерде дүнияның чешіт көшелерінден кележеклер ве о не қадар ажайып болғаныны көрежеклер. Сарай үшін косметик операция кечірілуінде айры бір сатыр оның есас бинасы ве анда олған ханлар кабинеті. Бұндан біраз ұзақча арем, бұ ерде ішлер да башланмады, ама вазиетні медениет назірлігі айрыжа контроль ете. Шымдыки вақытта илми проект весиқалар тізілі. Ве бұ иш екінлене ята. Бұ сене бітежек. Тахминлерге көре, кележек сене тамир реставрация ишлеріні алып баражақ тыш қызметші білгіленежек. Сарайдаки реставрацион ишлер медени мирасны сақлап қалмақ бойынша бұйық компанияның тек бір қысмыдыр. Затен Бақчысарайдаки тарих ве мемарлық абидесіне федераль статусы берілді. О федераль мақсадлы программа черчевесінде тамир етілі. Оның амелге кечірілуі 2025 сенеге же екінленежек. Ленуза Бурсиитова, Тарас Брезицкий, Артур Чалы, Миллет үшін Бақчысарай. Қырым конфессиялары арасында муабетлік, экстремизм ве терроризмнің оғыны алуф мигрантларға қол тұтып чәрелері бұл ве дегер мевзулары меретлері мұнасибетлер ішлері бойынша Девлет комитетінің ден жемиетлерінің ве шер мемориетінің векелері музакере еттілер. Семинар практикум Бақчысарай районын Алма тамақ көйінде кечті. Иштиракчылар ярым адада милетлері мұнасибетлері пекеткен ве яшларға маневи ақрахи тербие берген проектлер амелге кечірілівіні музакере еттілер. Бірінші невбетте бұ чешіт миллетлерінің медени дегерліклері сақланылуы, малюмат пайлашуы. Ве білесіз ма, біз бойле тедбірлерде көрішкенде, біз Қырым халқларының медениеті не қадар сық бағлы олғаныны көреміз. Олар бір-бірінден ең яқшы шейлеріні алалар. Ярым адателері классификациядан кечеу ерлешуф объекттен 15-ден зияден номер олса, оларның бір елдің сонуна жайлайық категория әлде етмек керек. Бүгін үч отель комиссияны кечті тешкерівінің нетижелері ақында Сусана Садыкова тариф ете.
Yolga hazırlaganda эр-сефер сиятчы билетлерни сатыл алудан ve жымадан топламактан гайры о токтолажак yerini seçe. Turistler sıhaldan musafirhanede номер алалар. Bu biyani 4 yıldız yaraştıra. Geliniz musafirlerini mında ne beklegeni teşkereyik. 76 номер musafir istеганını seçe. Эр-бірінде кондиционер, телевизор, кичик бар ve сейф. Вячеслав Дикаревнын фыкырынча musafirler için onaytlıq yaratılması muhimdir. Оларның arasında balalı aileler de ola. Bizde avadımlağan tertibat bar. Şişelerini kızdırgan şey. Video няня. Musafirler soragan vaqt olarga çeşit botqalar ve kenceler için minibar takdim etile. Bu suv, meyva suvu, pechenye ve ezmeler. Bu otel ise 2021 senesi 5 yıldızga nail oldu. 4 yıldızlı musafirhanelerde olgan hepsi hizmetler mında da yüksek derecede gösterili. Bizim otelimizde onaytlı rahatlanuf için gerekli her şey var. Bala odasından ve няня hizmetinden başlap, diğer regionlarda musafirlerge kol tutuvgaca, biletler ve banketler teşkil etilüvenece. Umumen otelde 210 номер бар. Эр-бірінің balkonundan dağ ve denizge manzaralar açıla. Bundan gayrı kondisionerler, көзгүк keyfetli mebel, 2 sanitar noktası var. Ucuzca yaşamak için 3 yıldızlı otellerini semek mümkün. Onların servisi bir yoruk ama artha şey yok. Mındaki nomerlerinin mendanlığı azca bufet gece gündüz çalışmay hem de o herkes için. Gerekli her şey var. Duş, tuvalet, televizor, kondisyoner, fen, сейф, minibar. Bu bizim prestij kategoriyalı numarımız. O 3 yıldızın hepsi standartlarına layık. Sanitar noktaga dikkat ayırayıq. Mında halatlar, parfümeriya, elbes ve silecekler var. Yazuf masası бар. Musafirlerinin onaytlığı için номерде çaynik, bardaklar ve su var. Oteller hafsızlık ve gigiyena talaplarına uygun olmalı. Bu gece gündüzlük servis, acele tıbbi yardım ve şeyler kuruluvu. Musafirhanege kategoriyanı mahsus komissiya biri. O her şey teşkere çoğusu parametreler boyunca netice çıkara ve ballar koya. Olarını koşkan son obyektinin kategoriyası belgilene. Eğer yıldız otelge layık olmasa sahipke ceza çıkarıla. Şimdiki vaqtda anı kolgan deliller boyunca mesele çözüle. Memuri mesuliyetlik tayinlene bile. Egerde adamlarının yaşayışına ya da sağlığına tehlike olsa, hukuk korçalayıcı organlar celp etile bile. Bu yollar federal agentlik tarafından işlep çıkarılgan yanı kanun çerçevesinde kapatılmak gerek. Biz bu işte iştirak etemiz. Yarımadanın 860 oteli endi klassifikasiya etildi. 2022 sene yanvarının 1-de turistlerinin yerleşif obyektleri eğer olarda 15 nöberden ziyade olsa attestasiya geçmek gerek. Muddette yetiştirmegen otellerge ceza tayinlenecek. Bu memuri mesuliyetliknen tolu şekilde kapatılıgaca. Susana Sedikova, Максим Голубев, Millet için, Aluşta. Rahatlık günleri Milli telekanalında Kırım'ın esas informasyon programması Cumartesi ve Pazar günleri saat 19.30'da Ayşe Şulakova neticeleriyle kaçırmanız. Kış cedvel boyunca. Karnı temizledik, kaldırmalarını kardan boşattık. Kırga çevirilgen yağmur, güçlü yel. Kırım'da hava bozuluvunun akıbetleri nasıl etip yok edildi? Ковид хала модернизациясы devam ете. Всем приятно. Hepsi toplanğanlar sevineler. Koy ölmey, koyumuz yaşay. Kırım tibiyatının inkişafına milyardlarca ruble. Karamanlar beyaz halatlarını kiyeler. 98 yıllık adamlarga hizmet. Gerçek aytsam, biz endi Covid'den evvelki devirni unuttuk. Kırım acele tibi yardım ve kazalar tibiyatı merkezinin müdiri Sergey Aliferenko bergen maxsus intervyu. 5. kere berilgen mükafatlar. Bizim cumhuriyetimizde istidatlı adamlar pek çok ve bu büyük gururdur. Kırım'da milletmenligi mükafatının galipleri mükafatlandı. Baltika flotunda Sail artilleriyası kapitanı Cafer Osmanov hakkında ne belli? Osmanov benim tuvganım değil, o benim babamı kurtardı. Sankt-Peterburg'da Ulu Vatan Cengi seneleri belgisiz gayip olgan Kırım Tatar zabitinin soyakrabasını kıdıralar. Şimdiki dakikaga bu haberlerinin hepsi de hayırlı akşamlar.